najveći izum svih vremena. Danas govorimo o upaljaču. Austrija 1903. Ovde živi i radi hemičar Karl Auer von Welsbach. Njegova velika strast su svetlo i vatra. Kao preduzimač bio je veoma uspešan sa takozvanom Auerovom lampom, koju je i izumeo. Reč je o najmodernijoj lampi na gas tog vremena. Za proizvodnju ove lampe Auer je između ostalog koristio takozvanu retku zemlju. To je prirodno hemijsko ujedinjenje različitih elemenata. Ali potreban mu je samo deo toga. Ostatak je otpad. Velike količine pogotovo preostaju od hemijskog elementa cerijuma. Auer ne zna šta će s tim. A onda je došao do otkrića. Naravno, slučajno. Zagrebao je turpijom iznad jedinjenja metala i uplašio se. U visokom luku su se pojavile varnice. Njihova temperatura je bila gotovo 2000 stepeni. Tada mu je sinulo. Prodaću svoj otpad kao sredstvo za paljenje vatre. Ljudi su godinama razmišljali o vatri iz džepa. Od početka 19. veka postoje šibice. Njima se pali sveća na romantičnoj večeri u dvoje i cigara posle. Ali šibice su imale dve velike mane. Fosfor na vrhu pali drvceta je toliko toksičan da može da se koristi i kao smrtonosno oružje. I drugo, zbog velikog poreza mogu ih koristiti tako reći samo imućni ljudi. Deberajnerov upaljač iz 1827. godine radio je na principu delovanja sumporne kiseline na ploču od cinka. Kada se spoje, nastaje vodonik koji u kontaktu sa kiselnikom stvara praskavi gas. Gas struji prema platinskoj ploči koja se zagreva. Dolazi do eksplozije. Upaljač sa platinom bio je samo za bogate, a bio je i opasan. Nedostajao je jeftin i bezbedan upaljač. Karl Auer vidi veliku šansu u svom metalu koji stvara varnice, ali želi da ga poboljša. Njegov cilj je da već nakon prvog grebanja po metalu nastanu vrele varnice koje će zapaliti upaljač. Dolazi do prave razmere, 70% cerijuma, kojeg kao proizvođač lampi ima na pretek, i 30% gvožđa. Novo hemijsko ujedinjenje od tada se naziva Auerovim metalom. Auer se zatim baca na konstrukciju upaljača. U te svrhe uzima posudu sa benzinom, pamučni fitilj, svoj Auerov metal i hrapavi točkić. Posudu puni benzinom i u nju potapa fitilj. Fitilj se veoma brzo natapa do vrha. Na kraj fitilja stavlja Auerov metal i točkiće za paljenje. Kako točkić tareo metal, tako nastaju varnice i pale fitilj natopljen benzinom. 1907. godine gotov je prvi moderni upaljač u svetu. Vrlo brzo nakon toga Auer počinje sa prodajom. Čak se i Auerov metal odlično prodaje i dan danas ga koriste proizvođači upaljača širom sveta. Auerova gomila otpada pretvorila se u gomilu novca. Za njegov siromašni zavičaj ovaj izum je bio prava blagodat, jer je Auer od svoje dobiti darivao škole i bolnice.